Од вкупно 1186 вработени во Царинска управа, 24,4% од вработените се албанци, но заменик директорот Гариб Каба уверува дека процентот ќе се зголеми согласно процентот на албанците во Македонија. Pavarësisht që balansuesi nuk është si normë ligjare tani, ne përfshirjen adekuate kuadër të statistikave numerike në bazë të numrit përgjithshëm popullatës shqiptare në Republikën e Maqedonisë Veriut, ne do të jemi të përfshim me numër konform numrit të popullatës edhe të prezencës tonë këtu në vetë të Republikën e Maqedonisë. Okej. Po u kthej edhe një herë te ajo që do të thonë jam i sigurt që mbi 25% nuk do të jetë i diskutueshëm. Каба рече дека од двајца албански помошници директори како што беше порано, сега има тројца, еден во секторот техничко-организацијска администрација, правниот сектор и секторот за професионална одговорност. Тој наведува дека е зголемен и бројот на албанците на раководните позиции. Функцијата началник на царина на царинскиот терминал Тетово на граничниот премин Јажице е задржана, а албанец е и шеф на царината во Струга, на граничниот премин Блатово Дебар, Охридскиот аеродром и раководител на царинскиот терминал во Куманово. Nga ajo që po thoni, jeni munduar që ti ruani, po edhe ti përforconi pozicionet, kështu e thatë. Do me thënë, është arritur numri i shefave të sektorëve shqiptar në Dogana, apo është zvogluar? Është rritur edhe me fakte, do me thënë, unë mund t'i them, ne kemi me 3 inspektor kryesar të sektorëve të veçantë, 3 inspektor kryesar janë një rritje kualitative ku përfaqësohemi me personel kualitativ edhe profesional nëpërmjet doganierëve që janë të angazhuar në punë sektorët të veçantë për investigim edhe për kontrol apo për hetime. Прашан како дојде до тоа царина само во втората половина на 2024 година да собере милиарди евра, а годинава во јануари и февруари се собрани на 14 милиони евра повеќе отколку во истиот период 2024, Каба рече дека тоа е благодарение на построгите контроли, но и зголемувањето на царините за одредени стоки.